Ngiyizwa. Linjani? Hayi nami ngiyaphila okhulumayo uAndile Mayibo ngenkala ngaphansi kwebuthele enqama okuyiyo inhlangano ehle lebizo le ngizokwethula induna ukuthi libe kwazi induna ngubani ngoba kuqhakathekile ukuthi isizwe sibe kwazi induna lokuthi induna ibe kwazi isizwe angithi kunjalo. Okay bathakithi le induna Okay bantakithi le induna akusinduna ekaSmith kumbe njani induna yomdabu lezwa induna eyabe inkosi umzilikazi yangizwa induna le bantakithi isizukulwane sika Thambo Ndiweni induna eyayiphethe umuzi othiwa inhlamba baloyi kuyaphinde kuthiwa yinhlambane umuzi lo wawulapha uthiwa useBahachula liyakwazi eBahachula kwaBulawayo kusona eBahachula uze uyafika eNtabazinduna yiyo inhlamba baloyi induna uThambo ibiphethe khona phana kodwa namhlanje siyathutha inhlamba baloyi isiseNtabazinduna ngemva kwenduna uThambo wazongena uMhlambezi obezana nguThambo ngemva kwaMhlambezi wazongena umkhulunyelwa owezana nguMhlambezi kutheke sekutshone uMhlambezi umuntu okumele aphathe kuZehe liyezwa manje bayothiwa uZehe wayelolaka wayelolaka wabantu bathi hayi asiruphatha kuZehe thina uZehe ulolaka ngeke akwazi ukuthi abacala wasongena ke umnazi kaZehe othiwa nguKhayisa labazi uKhayisa ukhona umuntu okazi induna uKhayisa lapha akekho. Okay ngemva ngaleso sezo ke kwase kungena ke umnake kaZehe uKhayisa otshone ngomhla ka10 Mpandula 2010 kuthe kodwa ke induna uKhayisa before hayi inkosi yeKhotamani eyiduna siyabona banbakithi induna uKhayisa beyihlalipha kakhulu anti siyakwazi sonke khona lokho ukuthi induna ibihlalipha kakhulu induna itheke isibona ilamadodana yabiza amadodana ayo yathi bafana bami kalingiswe lapha mfuna ukuthi lihambe amazwe wonke omhlaba lifunde ulwazi bese ngemva kwalokho libuye ekhaya lizovuselela inhlamba baloyi lingakhohlwa isintu lokho kwenza uNhlanhla wahamba amazwe adlula angama-60 wahlala eLondon eBritain okweminyaka edlula i-15 so induna ehambe umhlaba wonke idingisisa ulwazi okwathi sekumele iphathe yazophatha abantu ine-experience angithi isinolwazi ngenxa lokho bantu bakithi induna uKhayisa induna uNhlanhla sonke siyakwazi yinduna elwela umthwakazi induna esiphuma kakhulu emaphepheni isilwela yikho nje namhlanje liyibona kuyiyo induna yokuqala ukuzovakatshela lapha eGoli izobona isizwe akithi bantu bakithi so yinduna yobizo le akusinduna nje yinduna yobizo. Ngiyabonga. Siyabonga.